Rev Obi aba abonten abeto num tuo anese 32 no nyina aba kase nipa bonfo bi a omudi na chi a sabio omoko e social media so anopa awia anwumre a ahoto efa na ahoto no omma sabio no onya bi no ene de yeda so lewa pai etimenya kukuduro etie afutuo a yede ma na da achi bi atwam wafa ne ese omumfiri na chi onse nei osu empaka se ma omukuma ne biem no ene ade anti so o master to mudi bapanatem wo da video we momo ne date ento enche bia o mbeti bapanatem papa abusia edin aya adwene pa hen me so wo so no bomodin no share this particular video I de edamame na video bi a ehu ehiam ye pa ene me da to fom boko ye da so le ya Rev Owusu bempah ai Rev Obi aba abonten abeto num tuo anese 32 no nyina aba kase nipa bonfo bi a omudi na chi a sabio omoko e social media so anopa awia anwumre a ahoto efa na ahoto no omma sabio no onya bi no ene de yeda so lewa pai etimenya kukuduro etie afutuo a yede ma na da achi bi atwam wafa ne ese omumfiri na chi na si wiase yese tabi kotra se do granchen a woto bo abono no krampo na ne ho na hi na ne woto bo abono no ne ho mponye na hi sa anu ti no Rev Obofuor ena sabi na sam abesi mitrim se sia because sa the same thing ya osu bempah be yi Obofuor di kai bi atwam na Obofuor ye no sa nkrofukuo ya omudi osu bempah chi nei ebedi Obofuor atem because of say Obofuor say ma omo enkonya de ema ne biem nti ene de osu bempah ye ya obenya na so ndwei Obofuor aye de atwam nti se osu bempah ede obuo ne die ede koma Rev Obofuor say onya kukuduro sa tam no etimi enya asoa eba abonten be ti sa nkofo no wone na wotam wone wie no atem de die abusua episo ansa na bo awura sa sabio ensama Rev Owusu bempah do to abonten no meka fo tap send edamao tap edmode ko maso yasene person send this kafra man na ko Ghana tap ena meka fo damao o first time so apra a promo code adwene pan bogum na benya discount Announce boy enterprise ebe yo pop I de edamount destiny reference still trusses eso ebe board down so I de edamount data cement we bring mama mo kopen cement ni bi na mo nye de mo fansi mu dan na ahoden ebebem edin adwepan ni aka enkrata mu kinkon be ma ya fa na yire nim enye de enye fom abusia ye nyina wo social media so obi ampe bi bone de ope bi bone no na nim de egu ase sa pepe na me adwepan ni ma seme de etie Rev Owusu bempah nipa bia me adwepan me toyi da bia me mfa sabi o identity ensie me NDC ni mapa ono so MPP ni but this time around no ye for political parties ento nchen ye face the reality Rev Owusu bempah nipa bia o social media so ye soft panyin media no so but no soft panyin na wo ye no na ye hunu mfa so bia na ewo so because soft panyin de ka wutima obi a odi twa asnatam obi odi matem obi asabi utunu fa wantie na ne koko ebe ne de emedi wachi wa abra wo no sabi odi ni panim etu ni pafo e kan bible quotations we ni nyina no yetu opayefu bia opa na nyede entie saa asem ni nyina bi ko Rev Obofuor so ema Obofuor de etie yasem ema oba abonte ebeto wo se wa hunu se sabio ne yere epa asundwe ntima blogger bia nyede ebe koma no Satan bloggers see choose except you Rev Obofuor ye esi odi na tem ye pa na Obofuor gina se bema me do bona ni de ema no efiri ho ena Obofuor wa bonte be kasa etofo na apai ye to apai fu Rev Owusu bempah fu say papa pa wale bi na wale o because sam from do achi no omunye ni papa adwempone ena ye na wo mutirim ntom pese wo otofom sabi Ghana ete no ye nta obi a o ye pe oman ni ye ena sabio ebia ne metmed Ghana no me se Rev Owusu bempah mintomu nko mechia no so ati ase onye metamfo nti adentina papa wo ho a ye nka eno no gina so ema sabio emre bi atwa mu no Rev Owusu bempah ya akro yi eba abonten sa nkofo ya pushi na ma sabio eno no ko so ema obeyisu mimidin ebe gumanim ase se me ma record no wa abra na nyamia oni se me adwempan de me nye fake omo hwe mu no mu no se nyamia satana too late ama mba abonte be fa ya no pa
ka kyerɛ nse wa anya ade se panyina otrafie emewe nanka ye bu nanka wefo a wo ye de wo ka ho ye tunufo bia wanye de wantie na ene ya asabio mu no kasa de papa na fa yafutuo Rev Owusu empa afa yafutuo nipa bi mo mutwa sabi papa no hia no sa ankofo ko we mu eyedai etimi ekotia ya ma papa yi timi ejira no property so oba asabio otiasika etimi boa papa yi ministry papa ya sole no oba no eti Germany ha enkofu koi etimi ma papa yi bejira no property so edibedidi oba na tembeto oba no ho saatam ne nyina no na yeto ene yehwe de ekoso but wiase se wo se sabio wo ma wunua entwa nkwa a osu ntwa nyede enuda ena ne edrum sui eti Rev Owusu empa aya ade bia me adwempa no atoma akoma so ye pa because ewiase se wan ga se otiri ho a ye yiwa yibone ena panyin wonyi duru ba bia unya apomden ena Owusu empa kasa ahoɔden fro na ahoɔden no wo se da ni bi saa o kasa na o tie so adentia because nipa bonfo bi mo ombedi na chi no agu nanim ase enkeka asomfo a omo akasefo pa wo mai ga na mu a ka etimi nyini mfirimu opambo ebeleza adakwa yi adom ewo ho Rev Obofuor Ɛei ewo ho na ka Owusu bempa Rev Owusu bempa so Ɛei ewo ho enso no enam social media ntokwa huru ntokwa fun asomfo panyin eto mai ga na mu aso sa agofo we mu so ama omo de nanim aye fom atwitwe binim but nei ena papai atimi atenase ena so members ehunu say dabi anoma ne kakọ no ano aye den ntiase ya gie papai ansa na adeboni bi ato no but me every day ye pa say papa na ti ba bonten because ene de musu ena sa ankrofo ya Owusu bempa eba bonten be bo mudi say munya ntokwa kono muti wo esu ba mo na pusi no ema obi a Rev Owusu bempa be ko ja sabio ono ne property so ebedi atembia mo na mo pusi papa no because papa na mo twete ne pa but ade a make a Rev Owusu bempa no say sa ankrofo na obo mudi no onye ready for mo sa ankrofo na obo mudi ni nyina no nipa tu bi o mu a oba ne bema nipa tu oba ne bema o mu a onye ready for mo na ready na wonya no omba bontin be bonu mu asem kra mo mfi obi a because agenda a mo ahye da ato e de bono mo fa nye sabio Rev Obofuor Ɛei Rev Obofuor omo ka se omo audios omo ba bontin be gura ni mu ase omo timba life e ka se Obofuor Ɛei ye audio kwa Obofuor ahwefo no so masani audio de abrawo ntitie na me ba bontin ye be se begu awale o sa wale go no omo ye sese sa trap ni nyina anya dwo omo so na ye start free ye ena obiako sabi Rev Owusu bempa nchen bia na omo meki point bia se ebe wo agina so bia se ye be pamo sa nipa kro no free omo akwem na omo di first na what the first first na wadi no ene obedi last ebe time kasa to me adwepan no na me hunu se Rev sabio Owusu bempa no na sa angofo yo mokoma no na wonya hu mo one on one da na papa no tu kwan eba UK abonten so no bedu UK no ena hu mo one on one after that ena o san eko Ghana back na sa angofo mu bi eko my Ghana mu because omunye obi a enti omudin enye de ehia an me so omunye de omunye obi a enti omudin ehia awa big platform we say so sa ankrofo no omukọ my Ghana mu no omukọ my Ghana mu Rev Owusu bempa eda amase yes papa no oyi oda amase pa because VIP nyina airport otimi di sa ankrofo we de ebowura ho Rev Owusu bempa etimi di sa ankrofo we ewura VIP etimi support omo se na ebe ya ensem bone ni nsemfo a omodi e media no so no omunya asem bia o my Ghana mu ebe omo ho ban ebe omo san tampo na so mo de ba no tam no mpo anso no mudwane ye ena onabo na Japan edi omanim dom ko fa VIP dom ko for flight pool to UK back ombedri ya no eyensem bebre ama me adwempa ko aba bonte be ka say Rev Owusu bempa sa wo so o yenya minipa na o pese o gain o respect back there nipa bi mu say ne de ye ntwe mo nye de emben ye ho saa o de ne nyankopon mebo a nti unya me asem no ena se o ye de ena se o di adwuma enye sa angofo we say mo because we won de
omo ye nipa bi a ye bebre wase eti ne titiri tete mu nyina ne say papa yi atime take bold step bold decision aba abonten aba kire omo say me mo akontokwa na sa ntokwa na mo akono a amanfo yusu me din edi matem no ese Owusu bempah say atem di nkum nipa aye no kure atem de so nkum nipa because kum nipa ka Rev Owusu bempah ko we fra sabio atasfo asase su kum nipa ntino gu so de etiase na nipa obe ne pa esofo baako bi ono so mpese bo ni din de ewa obi andin hia me Rev Owusu bempah ene Obofuor na omo ya pese ke mpa mo sa asofo no efiri se papa na chi aka omunya kwan na ye mpija papa ne nkosoro but nay me ka obeki TV so ewa adwempa TV so say efiri next year going Rev Owusu bempah beto awale ese papa no wa ye free o wa ye free pa adenta musa papa no timi wale ye papa no ko wale na wale no wale ye no sa ankofu ko ye motwa ne wahia no eye bi mu ya se papa no benya awale ye a oba ba tena nchen na oba be no aduana ma papa no enu ntina oba no se tu papa no fo nto munya chance bi o papa no tunim do mo ye papa na wale ekoso na no ena mo bo opo e se da to apetition atio apetition epe oba ba ko dada no se o we na akuma twa bi se na be ya woni so be hye na ya papa bu so asem bi otume eya no nta akuma twa kakra bi no ena video no awale ndukọ so nyina wie ya no ena adache drop esa video no say papa sofo awawale pa de oyere ana opetese ena te Owusu bempah no say ta Owusu bempah so opetokese pa na tokese de no Owusu bempah sa tokese we a opi papa asa ka wo just angofo we nyina chi di long time o na odi otokese achi na ka odi nyankwa e wo nyame anim fa nyankwa on say nei Owusu bempah ka say ma mu kuma ne biem no ene ade ante so o master to mu di papa na tem wo da video we momo ne date ento enche bia o mbeti papa na tem papa ntram so Owusu bempah enye ready so be face o mo both physical and spiritual so Owusu bempah ba bon tia be ka se mo obi akoma ne biem na obi ya ade na ene na koma enyo so a oba bonten se ne Rev Obofuor be ye no papa wa ya ade o what's Obofuor because we are said there one the set way we bone na da bia meka no ye on panyefo bi o wa omodo moni to ehwe obi a media no so na di panyachi na panyin wo ya ade na sabie di panyin atem aka ba akomienu ana wontwa so na guso na wo ka ye ni panyin atem sabi ka fa kofa wo se ana wa ambeto ne ndi na tem na beso so ye wese be ye oda ena se papa ne enye mabuso ani amuni odobi ama ni ntino na muguso amoye sa anu ma no maguso apam papa na dohofo nyina afiri mu nchen afiri nchen mo so amose papa yi entu so mu no mota aburuchire na aburuchire amote no nipa ote Ghana na papa no obuhwia bibitu no a obafra sa nipa no a nipa betu me kaba no onpa mo no na wa bibitu na tama na betwa print kitama ho afra aburuchire kodu Ghana etrebo sabi Owusu bempah decision of the montene de eye pa na so oni na wo mistake esa akoye ena bia na ende respect bia wo benya na nkakra no ebesa bofo te pam abuso edi ni adwopa miduma no aye de asi Rev Owusu bempah wa ya de se wo sua ni de ni jata Rev Obofuor anamotuom because bloggers e go social media no me ka social media kire sa so Obofuor na mo tete Ghana ho no so bi di watem na se nipa me wasma obeka ba akoma enu otwa so but so bi di watem na blogger bi tisi sa obi kan ya angan wa odi peska o yes almost any stars ema omunye we mo at the end of the day no sa angofo no omunye akoma bi ama o omuni sympathy bi ama o omure fi ade ntem o yeso fo na ato my Ghana mu a na wo ya ada extra careful ye entire obi a o be na kweda de beto wo ya ade na nya e be abonten aba be fa ya wo ntimede me de ma no asi nti Owusu bempah wa ya ade se wo sua Obofuor na mutu ene hwe Obofuor wa ye free man no okasa enso to ahode wo no mu papa enso hwe Rev Owusu bempah
Oh, wodi nipa bon fo mochi e ma nipa papa bi mbedidi watem keke. Wodi nipa bon fo mochi o. But na ese opam omo because omo no ka se empam amanfo bia ene no edru omo so no. Oh, we are say. Matu piga to musamia. Me de papa ya pam mo. Ai, ya pam mo. Mutumi ko bi mu da. Sukuru wa na mususuma mu nuamo de bua mo so no. Becky TV YouTube channel mungu samu subscribe. Adwopan TV YouTube channel mungu samu subscribe. What I say, say pepe. Facebook pages ni na mungu so. Na videos no de ebeje mo say. Rev Owusu pa. Hey. And now when waja property so. Nsema e candidate dan waye no. And I'm so that peace out. Odo, we go kroma ba o. Na mpato ko edo he ma. Me wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokrom. Na me ye ni dey. Tina fi send there. E kwa ba ti na me ti. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia download go no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa mo te ko ska extra. Ma me srew. Me kan for tap send amount. So you use iPhone and also betam. No akọ App Store. No download the go phone so. Android phone so no akọ Google Play. No download the go phone so. Me srew. And I will send this so me srew o first transaction be no. Why so we hear promo code. No so ba adwempan ne. Adwempan ne e da go. Yes, ntimpacho. Wo boguma wo Europe ko da wo benya €5 free. Before the some party for. Some can put tap send at amount. Oh, America so Canada dia. Hey, mama, $10. To miss now, man, how about for say, and quite wanting to be a so pay. Maxi Pacho, who piano no echo. Some come up wanting them. Download this year to the fee in Pacho, not relaxing. No one's in Pio wanted. Me quite wanting. Mamma, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and come on. And that dear tap for our month was a decaf for a mobile. Was it Owusu normal bank card? Ultimately register SMS coffee. Asem de atadwe yate de ti tap a ba ama hiafo say send this can go Ghana na rate no so come yenche bi bia ma me mesraw me ka fama on say wani age enu ni me ro ye bad power and tentem to mesraw promo code bogum na ho hia me adwempan I na €5 free I no more Canada so in US so so benya $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only time. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Auntie is in from you. Hello, Auntie is more we POP no. And the TV unit no. Na few painting no swear. Hey, and your company near come and ask for enterprise now. And who pictures was a name? Okay, my mission. Hey, wow. I didn't ever say. Akwe me fi look kama Anasbo enterprise. Wait a minute, could do 1,000 sister. Na mister there. Ne da na wo se say Anasbo enterprise anu ko ni POP ni fi paint ni bibia de ma no. E anti sinya me hira wo. We de o ma Anasbo enterprise. Wa ye me fie ne kama pa. Me ko mi sister wo. Bra. What drew hanom? Okay, enche obedru ha wo. O ma wie POP no. O ma send you pictures. Yeah, me de ne ntam na fa pictures ni be che na me dem talk up them. Sa aye fe wo hu mesro fa brem ye ntem atumri ka why na me de me twa me gina ha twa why sister yeah me come me POP ne wo he sister so to me se me pon up and that's boy enterprise sister me so POP ne pa de sister ti wo de POP no hwe na e twa gu POP wo POP ni e no ma ye na sa TV set no so so na kitchen no so na aye sister na ma ye fie wonum bibia and that's boy enterprise usi fie na person me POP ma wa and that's boy enterprise we POP amount almost aye TV unit e ka ho almost to fie house nyina and that's boy be say your kitchen amount and that's boy assign I do windows assign she wo dan nyina glass na window no komo ya sister what to type open normal estimate na o mo to 70%. ye se be sika ne we de o number wo he o number ne good screen so e twa gu no omo number ne gu so e twa gu ni timi sraw Anasbo enterprise and once o be kira o mo say adwempan TV na say be POPs di omo ye POPs number 1 POP looking kon na ni ade de wo Anasbo enterprise o charge wi a ono na kofa na neoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana wow na omo sa no afo na wo pio ami hwe ni POPs we na sister me sraw wo dan na wusi no
Mr. Onye mistake for come and ask for enterprise. Baby, show monster. Kitchen, TV set, BBR, wow, POPs, large system, almost up to 4 glass. Windows will be effect. Sister, and ask for enterprise there, Mr. King Kong. Dream can I may have a catcher on Mr. Mammy and I'm the from the Oka Edema Riff. I must have Becky when your discount come. Oh, and ask for enterprise. Oh, yeah, King Kong. Sister, not going to pay me say. Branca me bow. I said, to me. Me say, my bush your friend me, and you ya catch me say, me dana me boss 1 month ago no, and you go. I would know who's in the Ghana no. Me say, and you know, my and I said, one for company, papa. Company never knock for sister. I don't want Destiny Roofing and Steel Trusses anchor. Destiny Roofing and Steel Trusses, almost Ghana, sister, a band down so border number 1, and almost sign a border so a 30 years warranty. 30 years. Now we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses, the common as I could pass our boss. And a tea or move about down so free estimate. Free estimate. And no more down so boss so Emma say Kimwa, or you soon dear. Sister, and almost say soon ya. And we are almost send a drum and say pick up and pro. And can come for Roma and pro. No what I brought you and I walk off a carpenter and you or say and quite check about that. So, while Destiny Roofing and Steel Trusses, oh, sister, Mr. Who drew a class a pet. Who call a cancer pocrasse. Amamole Canada Junction. Crapocracy, yeah. Amamole Canada Junction. Udru was open. Destiny Roofing and Steel Trusses, sister. Or Matuka, a free estimated amount. Or be at table richly. And now for carpenter no search, sister, Mr. Make for the amount until we then harm cry. It was all boca and yashi, but Destiny ever John qua. Destiny ever more bibiato, or was a oppressor, who estimator, or whom at all. Until dinner air the Pine TV, I said Becky TV, who was I doing my sister, or my Tom was it, I shall come. No, we are table with Chabo Cassidy. And I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more dash. Sister, may come for the amount. And how crap. Yes, number. Number and a good screen, so. Email address on a good screen, so a tribunal. So I test on my board down summer. I'm 30 years warranty. 30 years, 30 years, we will now wait until how was sister. Mr. On board down some own, a checula. One to fire more than Crumpona or down better. And on down some bosswa, and so try net to tell. On board down some on board down some mother show a brooch. Destiny not didn't over show a brooch and on board down so I would a fool. And yet to my comfort amount to them, Mr. Which you know, Ankasa quality straight. I was a phobia for 1 night beginning. South Pepper, me can't fool I the head amount. To wear pad your former number, no sooner say Kagun. Email address and say Kagun, sister. Abusia, Destiny Roofing Sheet and Trusses. Omo ba magana for. Adwempa hene, otwa supre kwabra for wa ekwa bibrim han bafo. Otwa burumu odi putupurie buraburu mamansa.